إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام البخاري كليك فانوغ الأدب المفرد من فتوغ أغن من مهارو كي ممدني مما إنكي دارين إم رحم كرا أميهم كام بيان كرا باب إكتو كليك فانو بدال وني باب الوالدات رحيمات. باب ما إنكي إيه دارين إم رحم كرا بيكي ميغتم مباب جنوا فمبني كودا داري فلا emme raham kura mihunge terega enage mammakan himenen enage dari fulattaka emme oga terikan emme bodan hituga raham onnane faratiki ma income bayan kuramattaka igotun emme furdama gennawa fa mewa hadith wasul riwa karba fani anas ke fan garihun kale fan vidalwani jaat imra'atun ila aisha radhiyallahu anha anhina ko ay rasulullah sallallahu alaihi aisha radhiyallahu anha ke arha فأعطتها عائشة ثلاث تمرات دين عائشة رضي الله عنها كمنا تين أكدر دبيه. فأعطت كل صبي لها تمرة دين كمنا تين كدر أشي دبيه كمنا قدري. فأعطت كل صبي لها تمرة. عائشة رضي الله عنها كم كجكا عائشة رضي الله عنها بدال وني دين أنهم ميها وأمسكت لنفسها تمرة. أدين كم دريك كدرو شد دبافة كمناجا من نفسك كدرو بيب معنى كي درين تبي بكمبلين بدرينا دكدرو الديفا أكله كمناجا من نفس بيبي كدرو. فأكل صبيان التمرتين دين دكودين دكامرو دكدرو كلو كافي. ونظر إلى أمها كان ما فا كودين ماما بلالي. فعمدت إلى تمرتي فشقتها دين يفوغا إكمنا إكادورو أو دفالي فلالي. فأعطت كل صبي نصف تمرة دين يفوغا إكمنا كان جنغلونو كادورو أو دفالي فلالا فكم كجكا إيجن فالي الدين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وداغته فأخبرته عائشة فقال عائشة رضي الله عنها دين إيواهك رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر دبيما كليك فان حديث كرفيه. وما تعجبك من ذلك كمناتي مكما أجابوني كون كما كاهي كون أجاب كمن هيك كمناغتي هريمي كمغا لقد رحمها الله برحمتها صبيها فهي همك شورون الله سبحانه وتعالى إكمنا الرحم كربا في إكمنا جد دارنا رحم كوري كمتكا إما مي بابوغا فرتما جنوا فاموا حديثكي قدر إكمنا دبيما أنهم بكمله هوري اوغا تريكان ekam lege de dari fulattaka mi hadisun hama vegendani adis mifada ehem habar hadis bas fulta riwa vegen aswe main emi hunge darinattaka oga terikan bayan vegen wa dalilta al imam al bukhari ekale afan ko sahih ga riwa ko rabba fani umar ibn al khattab radiyallahu anhu ekale afan vidal wani qadima ala an nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun nabi sallallahu alaihi wasallam alontake genewune ha kuramaga genewe sabiyunot alontake genewune fa idam ra'atum tahlubu thadyaha tasqi ehinduga
genewunu mihunge terega kirma anhinaku la dariye hunna kirma anhinaku wiye ida wajadat sabiyaha fi sabi e genewun hinduga ek kushenno genewun ege terega eba himene e darifuluge mamma adi e darifulu ege maakurin genifawani e darifuluge mamma genewun hinduga ekkala kuda kujja fenune fa idam ra'atum dinge fa hadis kuramani ida wajadat sabiyan fi sabi akhadathu ekamana ekuda darikufulu fenum bara ekujja negiye alunge gotuga mi genemuni hanguramaga sabi nata hanguramaga alunge gotuga geneve mi hunge anhenun na dinade adi firhenun kamga sabi gotuga genefawani genefawero mi anhim miha mi fenuni enaga darifulu fenum bara negiye fa saqathu bi batniha ekalega fa ekamana alu anghin kamana e darifulu fenum baran e darifulu nagaf wagenes ekamana ge bandoge teriyalliye wa arda'athu den ekuda kujjaya gaatun kirudine wagutum ekamana ihsas kurevijje darifulu banduhawanek faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hindu nabiy sallallahu alayhi wasallam hadith kureviye atarawna hadhihi tarihatan waladaha fi an-nar tibami hunna fenehe mi be kambalaku ඒනාගේ දරිෆුළු නරකයන් එල්ලාලානකම තිබෑමිනුනම් හීවේ ඒකහලකම එමීහකු කොෆානකම قلنا تمنى من دنوا في ملا وهي تقدر على الا تطرها اينا كما كل ذلك اللي بيجي ما كم غوانا ما هم هلاكم كوريا كاينا ندينيه فقال هندغا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ارحم بعباده من هذه بولدها الله سبحانه وتعالى اله قالت كنا مي انهن كمنا ايناගේ kuda darifattaka rahum kurawara ugure ma bodan elahu galata kunna rahum kurabbe emi hadis wasfulu mes enkigen dani mainkan emihunge darin deke emme rahum quran ehema kuri gaharame main befe ginawegen wati adi ekamuge bodukam mi hadis wasfuluga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba fa mibani allah subhanahu wa ta'ala mi anhin kamlega bure ma bodan ilah galta kunna rahim kuraba ilah subhanahu wa ta'ala ga rahmai tanawas wegen wa kam mes mi hadisun aharmennan ebenge aden ya al-imam al-bukhari rahimahullah ituru baabe gennawani baabu qablati sibyan kuda kudinna nuwata darinna bostinun nange baab darinna bostinun nange baab a bostinu maki ei rahum kurumuge terega himene kam em mitange wahaka dikuru kurawwafa miwani e kudaku dinnan ooga tiriwe gotun e kudinna bosdinuge maikan nanganewegen wa baabe mita alima wal bukhari rahimahullah gennawa fa wani ekam wani rahim kurumge terega kamuga wati wegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani laysa minna man lam yarham saghiran wa yaqqir kabirana aharmenge terema baynune aharmenge kudaku dinna rahim nukurami hunnaki ويوقر كبيرنا ادي هرمن گه بودتي ميهن مسكولنا كامينو هيتاميهن اي هرمن گه تريما باي نونه كودكودينا بوستينون نوتا اكودينن اوغا تريما گوتم بوستينو مگه مايكام بيان كورمٹکا الامام البخاري رحمه الله گنوا فوني عائشه رضي الله عنها غاري روايه فا روايه كمنا بدال وني جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قال أريهم أورابيكو أي فقال إفوق يا أرابيكو دنوافيه نبي صلى الله عليه وسلم أتقبلون صبيانكم تيبامهم كودا كودين بوس دي ولا مهيج تيبامهم كودا كودين بوس دي ولا مهيج إيه واغتكي عرب النكي رفوشو قولهم آمكو رشتيري ولا بين رشتيري غايما e arabiya mifennani rashterek bay mihon matna nabiy sallallahu alaihi wasallam bay sahabe kanen be kanen kuda kudinna bosteta
arabinna note e mi suwal kurewno be fulaka emi hunna waran aakamaka adi ha gabul kurewe kamaka nom wefawne emege migota mi suwalu migota mi kurewen ei bay mi hun dekeni migota kanta kurmaki timamen dashuvun kamuga nota timamenge hore firihim wanta kan nota timamenge hore kerekan dabba kam gotuga bay mi hun hiwe fonnen egota mi beflaka asmi suwal kurun teba mi hun darina bosdi ulen hi ehiduga nabiyasa fama nuqabbilum timanna men kon ule kamen none eflaku mi dannawani faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ehiduga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kureviye aw amliku laka an naza'a Allahu min qalbika ar-rahm timan kalege faana kuladana kan libigen behe Allah subhanahu wa ta'ala tibage hitun rahum nengewuma nuata ekaman eduma timanna kalefana kuladana ekalege faana ekaman inkar kuru enage ebuni buha ekalege faana inkar kureme gotun mifadain vidalawani komme ekalege faana kalli gotun mistakun tere kudakudin emihun nan oga turene gotun bostinun emi bibefulaka midekoni ei gabulu no kurave kame gotuga efaden ekutan hadis kurawun kalege faana mi hadis kurawani efaden vidalawun kale fan hadis me kurawani nekkamuge alamat mikam migotan nukuran rahum kurumge alamat ke ei emihunge faratun emihunge darinna noteme kudakudinna bosdinun ei ekamuge dalileke amihu bay far hitan arafan timanna men aslo rahum kurame oga teri rahum kura bekale timan kalege faano nudikeme ema bos dinomaki ei darinnan oga tiru megatun rahum kurume gotun kureve kame adi bain hadis wasfulka adi annane hadis wasfultoga adi bos dinomuga wes derin ane darifula adulu veri wanchi henekam ema bos dinomaki ei rahum kurumuge tere himine kame de mitaga algomen faaha kollen jehe mikahala zamanegga algon menge terega insanonge fitratun berefa wa mihun ginefa wa zamane kudakudinna jinsi gona kurma mi khabalta wara fiture egen darje kashe bostien nahattawame sahabi bekale nama sekale fan ghalatu bayan kurwa den nabi sallallahu alaihi wasallam aslu ekamuge hagige bayan me kore mikam harben den egi ekamaki ilmuge ahulwerinna heyo kamuge ahulwerinna heyo mihunge kaariga nuule ekamuge waanama diinuge waraggina kankan neegi honde daane mihaka neegi hore daane mihaka ene ki ei diinuge ahulwerinna ilmuge ahulwerinna salihun kaariye duruge ule beka vijja mihun diinuge waran ahada ekamege wes jahil wedan ehennams ege idikolo ei ilmuge ahulwerinna kaari vijja ena diinuge etak kamen ena egigen daana ema waran aada ekame ves ena diinuge gotuga diinuga onna aada ekame ves negiga daana mi bunahen diini gotun nota diinuga hewlafa rahmetterin ena kaariga nuule ekam ganya ekam kina rahmetterin ki hew rahmetterin kam gawanama diinuge waran gina hukumta emiheka egenda adi mi hadis rasulun egenda anekkama ki kuriga was agame wani ki ya fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalege faanuga darikalun ibrahim was bostevwa kam ga adi kaari kurawwa fa was baluwa kam ga oga terume gotu mi huriha kam ki was ei darinnan oga terume gotun ekutinna rahum kurume gotun wa kankam anas gifan gari hori riwayagen wani ekale faanu vidala wani kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhamun nas bis sibyan nabiya sallallahu alaihi wasallam ki ei kuda kudinnan emme oga teribe kale en nabiya sallallahu alaihi wasallam ki kalege faanuge ayhuga wa kuda kudinna ekalege faanu waran oga teribe ehme anas ge faanu efaden vidal wani mi hadis ka rasulullah hadis ko rawahmani man la yarham la yurham rahum nukurami hunnaka rahum kurmenete jazawani emihaku amal kuri gotigge macche jazawani emihaku amal kuri gotigge macce en hadis rasulega rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kura wafani arrahimuna yarhamuhumur rahman rahum kurami hunna rahman wa anta ilahu rahum kurabbai irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama tibamihum bimuka wa ahlu warinna rahum kurash eron
උඩතකුගේ අහුලවරින් තියබෑ මේ හුන්නට්ටක රහම් කුරබ්වානේ එම බයි බේකලුම් එබේකලුම් ෆයිත්තකුගා දරින්න බොස් දිනුම් වාජිබු දරජා වස්ගෙන්ද වාෆේ බොහරි බයි ෆයිත්තකුගා බයි ශරාතවගා ඒ හදීස් වස්වතම වීදෙන් අයිස්වවාත් වාජිබෙ ගොතුකස් එහෙම මීගෙන් අරගොන්නේ ඉගේ එච්චකේදී ඒ වාජිබෙ කබගනු දෙකින් උලවා වේ කනම සුලවා එනමස් මීගෙන් ඉගේ එච්චකි ඕඝාතරිකම රහම් කුරුමකි දීනුගා වරබ්බඩ බාරු එලිෆවා කමෙක්කම් අදෙන් එෆෝගා ඉමාම් අල් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ් ඉතුරු බාබේ ගෙන්නවනි බාබු අදබුල් වාලිදි වබිර්රුහු ලිවලදිහි බප්පයින්ගේ අදබුතක අදි ඒනාගේ දරින්නම් හේයකොන් හිතුන්නන්ගේ බාබු මිහාර මිතාගා ඉමාම් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ් බාබ් වන්නවා ෆමිවනි බප්පයින් දරින්නා බේ දෙතරේගේ බහට්ටන් ජෙහි අදබුතේ උතරෙන් බයි කන්තත්තෝගේ වා इंगे वहाँ कमकी बप्पइन्न दरिन्न कोद्देवे एम्मे बोडु अदबेगे गोतुगा नोता अदबुवेरि कमुगे गोतुगा एम्मे हेव कंतत्तोगे तेरेगा हिमेनिगन दाने कुदिं हेव गोतुगा तरबियत कुर किरत कुरानुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरवनी या अय्युहल्लदीना आमनु qu anfusakum व अहलीकुम नारा ए ईमान वेज्जे मिस्तकोन्ने तियबामिहुगे नफ्सुतका तियबामिहुगे अहुलबेरि नरके इस्लामिक कुराश එම ඒ බප්පයින්ගේ වාජිබේ එදරින් තර්බියත් කුරු එහෙම ඒ තර්බියත් කුරුමකි ඒ එම්මෙ බොඩ අදබ් එම්මෙ බොඩ හේයකන් අද එදරිනට්ටක කොද්දවේ එම්මෙ බොඩ හේයකන් එමෙන් බෆයිනට්ටක මම බෆයින කොද්දවෙන දරියක කොද්දවෙන එම්මෙ බොඩ හේයකමකි එදරින් හේයගතුගා තර්බියත් කුරු අමි බාබුගා කලෙක් ෆාන් ගෙන්නවා ෆාමි වනි වලීද් බන් නුමෛර් ගාරි රිවායත් එකලෙක් ෆාන් විදාල වනි وليد بن نمير بن أوس بدالوني أنه سمع أباه يقول كليفان جبابا بدالويه أوس بدالويه كانوا يقولون بيكلم بناكم قاوي ما نكي أساو بيكلم بناكم قاوي الصلاح من الله صالح كان نوتداريك هيولا فاغوتو غفون أي الله حضرتم واكمك والأدب من الآباء أدي darin adabu eri koromaki ei bappainge kameke as-salahu min Allah Allah ge hazratun e darin islahu wani ege maane ki huriha kame wani Allah subhanahu wa taala ge ippuloga e ilahu irada kurvi alaka teduma wani Allah subhanahu wa taala yashe එහෙම කන්තත්ත රංගලවමන් එදි නොත දරින් රංගලවමන් එදි අදි දෙමීහුන්ගේ අමිල නෆ්සුගේ කංකම් රංගලවමන් එදි ගිනගෙන දුආ කෝ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දුආ වස්ෆුතන් අයිසයි බොර එබිගිද කලේෆානුගේ දුආගේ අයිසවණි අල්ලාහුම්ම අස්ලිහ් ලී දීනි ඒ අල්ලාහ මියාලගේ දීන් ඉස්ලාහ කොද්දපාන්ති අල්ලදි හුව ඉස්මතු අම්රි ඒතිමන් අලාගේ එම්මහා දෙරන් නුබෑ කන්තත්තකෝ රක්කාතෙරි කොද්දේන කන්තකේ මියාලගේ දීන් මියාලා රංගල කොද්දපාන්ති وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي أدي تمن على دنيا إصلاح قد باندي أي تمن على تنوغا ديري أولينه ثاني وأصلح لي آخرة التي فيها معادي أدي تمن على آخرة تمن على أتكا إصلاح قد باندي أي تمن على إمبري رجوع وانجهتا إما إصلاح ومكي أي إمن إدينجه كمن يميهم قامل نفس سما يقطع ඉබෑ මිහුගේ දරින්න එදරින් ඉස්ලාහ මං එදරින්ගේ මෑම්බෆෙන් එදේනේ එකෙන් නම වෙස් හඳම් බහට්ටන් ජෙහෙ කමකි මි කමකි මි ඉස්ලාහ වුන් ඒක සාතුග මි කමකි මි අහරමෙන් අල්තකුන්ගේ අයිමතිග ඔන්න කමෙන් නෝන් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදතුග වාකමෙ එහෙම ඉල්මරින් හිදායි බස්සවා දෙබයක ඒ ඉබ්බේකි හිදායතු තෞෆීක් දෙවුම්ගේ හිදායතකි أي هم كان الله سبحانه وتعالى وباكم أي بيجي متاعنا مي بدال فبني الصلاة من الله إسلام وني هم كان الله كهذرة أي هداية دبم وني الله سبحانه وتعالى كي القرآن الله تعالى وحي كروا فني إنك لا تهدي من أحببت
rasulullah sallallahu alaihi mukhatab kara ama kashon kalega fan lobi waha faraitaka kan hidayat no dekkewen walakin allah yahdi man yasha enas allah subhanahu wa taala ila irada kurabe alaka hidayat dakkawani ehin ayataka ila wahi kurabafani laisa alayka hudahum kalega fanaka nuwe ba miyunnan hidayat dekkume walakin allah yahdi man yasha enas allah subhanahu wa taala irada kurabe alaka ilahi hidayat dakkawani आदि से हिंगायत के अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही को रब्बनी वमा अक्सरुन नासी वलौ हरस्त बिल मुमिनीन खलेग फान कितम शौक वेरकम गावियस गीना मीहुं एमीहुं नुवाने मीहुं गतेन गीना मिस्तक गतेन गीना मीहुं मुमिनुं गतुगा नुवाने एमा हिदायत की सुल रंगलोमकी दरिन रंगलोमकी अल्लाह के हसरतुं वा कमके एकमकु बप्पै नवणी कों कमे बप्पै नवणी एक दरिन अदब वेरि कुरुं बप्पै नवणी එදරින් අදබ වෙරි කරන එහෙම මිතා ඒ වේෆුලම් විදාල වකම ගාවේ අස්සලාහු මිනල්ලාහ් වල් අදබ මිනල් ආබා එකම බප්පයින් වාකම කී කුදින් අදබ වෙරි කරමෙ දින් එමිහුන් එකුරා මසක්කතුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දරින් නම් හිදායත් දෙක්කම තෞෆීක් වාකම ගාවානම රංගල වේදාන කුදින් එකම එමිහුන් එදරින් අදබ වෙරි කරමට්ටක දුනිය ගදාලා මසක්ක කුරිකම ගා කොෆා ඉදරින් අද රංගල දරින් ගොතුගා දුනිය මතිගා නුවියස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එලාහුගේ රහමතුන් එමිහුන්නම් එකමුගේ අජුරු දෙවාන අදි එමිහුගේ zimma එමිහුන් අදා කුරිකමුගේ එලාගේ හසරතුගේ ලියුවාන එම මිතාගා මි රිවායතුන් අල්ගුනේ ලිබේ ෆායදා එකි මි දරින් තර්බියතු කුරුමුගේ මෑම්බ ෆයි මායුස්නෝ ෆුර්තම කමකි හිදායත් දෙක්කුමකි පයිෆාර බයි දරින් බයි මෑම්බ ෆයි බුනාන් තිමන්න මෙන් නසීහ දී තිමන්නගේ දරිෆුළු අදි ඉස්ලාහෙන් නොවේ සෝ ඉස්ලාහ කුරුමකි එයි අලතකුන්ගේ අයිමති ගොන්නකම වෙන්න ඕනේ මිස්තකුන්න හිදායත් දෙක්කුම කිය අල්ලාහගේ හදරතක වාකම රසූල් බේකලුගේ අයිමති ස්දුක දාෆ වාකම නෝනේ මිස්තකුන්න ඒ බේකලක බේනුම් බේකලක නොත මීහකන් හිදායත් දෙක්කුම කි එහෙම මයිම්බ ෆෙන්න උති ඉමාම් ෆෙන්ගේ හක්කුතන් අදා කරො ඒ දරින් තරංගල ගොතුක තර්බියතු කුරුමට්ටක ඉමාම් ෆෙන්න වාජිබ් වාකංකන් කුරුම් ඉමාම් ෆෙන්න ලාසිම් වාකංකන් ඉමාම් ෆෙන් කොෆා din Allah subhanahu wa ta'ala taqdiruga tariyaku magufredun leifa wakam gawana me darifulaku magufredigen diyumun ebayaka qur'ane gellume nete ei adi islah nuvikam gawe se mayme fenne ngoti tarbiyat kurumuga gadala ketterikama ek masakke kurun gina in du'a kon hedu ekamage tawfiq debun ei Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga wakameke adin hadis ituru riwayat mitanga al imam al bukhari rahimahullah genna wafawe amir ge arihon riwaye gen bani kalifan vidal wani anna nu'man bin bashir haddathahu nu'man bin bashir kalifan kiya devviye anna abahu ekalege fanu ge bappa nu'man ge bappa intalaqa ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu ekalege fanu uruvagen nabiya sallallahu alaihi wasallam gari hatti man kalefan bappa wadagatte amihar darifulako uragen gosfane adi hinge waruge kujjekkam ga vieswes daanjihe hisabu durukam ga wanama e darifula raham kurumge gotu uragen timannage bappa timan kalefanuge bappa nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ariha die ehiduga faqala ya rasulullah ehiduga timan kalefan bappa danwa fi allah ge rasulay inni ushiduka anni qad nahaltu an-nu'man kadha wa kadha timan kalege faanu heki kurawame timan kalege faanu darikal nu'man miweni eveni ittitaken difimu eves badala kanula abai riwayat tawga aisawani migota nu'man ge bappa kanta kurawwa fawani ekalege faanu ge an abikamalun ekaman edifawatiye ibnu hibban ge riwayat ga yasawani ekalege faanu ge abikamalun vidalwiye qalat ashhid an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dhalik nabiy sallallahu alaihi wasallam ekale faanan emudatake nota echitaken hadiyatake dinuge kurin nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ariha gos nikaman hekiwash nikam isna abikamalun nasihat teriwani kamen nimmumuge kurin ekamuga oi rangaloge belumattaka deenuge ekan oi goy belumattaka diuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hajji mi agun me mara boda dinegan nanje ekam agun me duniyege ule ruga
waragina kankan eba nimmam waragina kankan eba nimmam darinna gole kankamas adi amilladi rewlama gole kankamas nimma eruga warboda visnan jihene aharmege diinuga mikan oti kihinetto belum abin emiyonge firinna wasiye kuran jen kamek kuranya mikan diin goy balare balash eham sahabi bekalon diriwlonge komme kamek kura erwes diinuga kon goy belumattaka warboda barwalawa eham mitanga Nu'man kaleg faanuge bappa kaleg faana hadiya dem begin uluvima e kaleg faanuge ambikamban Nu'manuge bappage amikamban wasiye kurawani vidalawani iha Rasulullah dinu e kur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heki kurawashimi kama එහෙම වෙගෙන නුඅමාන්ගේ බප්පා වඩාගෙන රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහ විවාහක දෙන්න වීමා එකලෙක ෆාන මිදන්නවනි අකුල්ලු වලදක නහල්ත් කලෙක ෆාන කොම්මෙ දරිකලක මි හදියාත දිනි මොහිය කොම්මෙ දරිකලක සම දීෆහෙ නුඅමානත් දෙවනි فقال එහෙඳුගා විදාලවේ ලා නෝනක තිමන් කලෙක ෆාන නුදෙව මිතාලිබේ අන ෆායදා කි سؤال ميه كاره مشير الجامع كلفان عوسف نغنى وايكما جواب دن එකමා ගුළුම් හොරි වාහකයෙන් හොරි ජ මාලුමාතෙන් එකමා ගුළුම් හොරි බේනුමකම ඊතර සුවාල කරන්ජේ එමෙ කලෙෆාන් ෆුරතම සුවාල කරවනි මි ඊතුරු බයක ඊතුරු දරින්තකකම් තිබේකම ගාවානම එහෙම බයක දිනිමතෝය මි හදියාත එමෙ එෆාන කලෙෆාන් ජවාබෙන් නොදෙව්වා කලෙෆාන් ඊතුරු සුවාල කර කිහිනතෝති එරන් අදි ජවාබහම වාසිල් වෙබේ أدين إفوجا كلفان بدالون لا نونك نعمان بدالون نعمان بن بشير بدالون نونك قال هندو رسول الله حديث كره فأشهد غيري تمن كلفان نون هم فراتك إكي بس هودان داش تمن كلفان نون هم فراتك إكي بس هودان داش كلفان إكما إنكار كره كلفان إكما إنكار كره باين هند رواية تو غايس وني كلفان حديث كره باكم لا تشهدني إلا على عدل تمن كلفان هيك نكره فاشة أما يكن عدل غير كمك منوي فإني لا أشهد على جور أنيا وركما كاتمن كليغ فانو هكي به ندينم أنيا وركما كاتمن كليغ فان هكي به ندينم ثم قال يفوق حديث كرفيه ثم قال يفوق حديث كرفيه أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء كليغ فانو وفان وان هي كليغ فان وفان وان هي كليغ فانا ديتري كليغ فانو ge darin heyokon hitumuga adulu verima خليفان بين فلان وانه يهر بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم එකම් බයා කොද්දේ මට්ටක බේන කුරවි උස්ලූබකි සුවාලෙ කුරො සුවාලුගේ සීගාන් කලෙෆාන විදාන කලෙගෆාන බේනුම් ෆුළු නොවානේ හියේ දහරින් කලෙගෆාන දෙතර අදුරු බෙර කොක්කන් එබ්බා බේක දෙබ්බා දරන්නකි කලෙගෆානට්ටක ඕගාතරිකමෙන් නැති හේකොන් නොහිතා දරින්ගේ ගොතුගේ අනෙබ්බා දරින් කලෙගෆාන ඕගාතරි බයි ගොතුගා he kalegfano beeno wani noni horiha darim sama evvaraka kalegfana detere oga teriwa baygi gotuga waan he kalegfano beeno me kalegfano bay faru ge ingol waslo be mista kun ekam bayan ko dinu mattaka amilla nafsa ekanta tabeenu wa goibbune dinu farga rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha me ko esami dannawani timanna islam vijjay me kam timanna zine no koshen hore ben endo kalegfano ki hadis korawani kalegfano ge mammaya miha ko ekam kuram beenu wani නොතබ ඉබ්බඬ තරියක එනවත් ඉබ්බඬ උඛතක නොත දරියක එකන් කුරන් බේනවා ඒ නගනෆ්ස එන බෙන්නෝනෙක එහෙම තිමන්න එක මෙන්න කුරන් එහෙම එකලෙක ෆාන ගෙන්ගොල වාස්තුබේ මිස්තුගේ හිත රංගලන් එකන් කන් තසවර් කරවේ ෆද ගොතක එකන් බයාන් කොත් දෙපා එහෙ කලේ ෆාන විදාල වනි හදිස් කුරවණි කලේක ෆාන නුරුහෙන් හේ කලේ ෆාන උෆාන වානේ හේ කලේක ෆානගේ හුරිහා දරින් කලේක ෆාන දෙතරේ එන්හම යකුන් හේකොන් හිතන් බේන නුවානහි ehdu timan kalefan denne wima bala nuneke ehdu ga rasulullah sallallahu hadis koraviye fala idan ehm wima tikan tigotakashe nuane amita al-imam bukhari rahimahullah i bappainga adaptahuge terega himene kame gotu agennawa fa mewani adulu verivon darinna detere adalu verwaki ei kum mehen darinna detere uranjehe kame adulu veri nuvima ege natija ki koba adulun veri nuwimege natija waran hiti eggotaki ege sababun e daringe deterega ebbe ko anebbe ka detere hasada ufedo e daringe deterega ebbe ko anebbe ka deterega hasada veri kame ufedidan adi e maamba fainnan ege sababun wa gellumaki e daringe ehi ebbenu wa dubahu rangalak kanta kuri dari
nubayko kanta kuremunu dariya emi hunna detere heyokon hitumuga farwa kudakura ehma mi fasadata mikamuga hurima diinuga warabboda baarwal wafa kamen e daringe meduga hama kurun horiga je hadis rasul mesengi gen diyei bostinumuga wes adulu veriwa ekale faana yushadibba bostinumuga wes adulu veriwa matta em adulu veri nuwavijjikamuga waanama ege natija aila tereng ekujja kone kujja ka detere onna gulun kendegen gos ebbe kone be hasade veri kama hama evis gostan adi ege natija e darin boduwe e daringe hitere kama emfen beenu wa duwahuga e darin nan ekan ihsas kurenu fasha mehama fennarti be fon mikam nigotan hingaka ema adulu veri wan jehene darinna detere bahattan jehe adab tak terege himene kamenge din al-imam al-bukhari rahimahullah mi riwayat gene foga vidal wani bay nuskhatahu gaisove laysa ash-shahadatu min nabiy sallallahu alaihi wasallam rukhsa nabiy sallallahu alaihi wasallam suwal ka nula masale nete bunikam ga avias ekamuga luidegen wa kamen nune egmane ke ekale fana suwal kore wunima itura ekale fana neswi nama negene ta ehem be kaluna nude ehem darinna nude wa kamen emme furtam ekale fana ekam hodda dinkamuga avias wes mikan nobihe hudda devigem wa kamaka ei qadiyaku nuata jawab de faratakum balane be erfushun erege fennan hori kamaka ekam edevegem wa merangol gotaki ei kamuge hakige rangalan olum filwafa ekamuga jawabe dinu adin efoga al-imam al-bukhari rahimahullah ehem baba itur baba gennwani babu birrul abi li waladihi bappa enage darinna heyokon hitun nanget bab bappa emihunge darinna ihsan termon heyokon hitun nanget bab bir elafzuge terega harmen kuriga ma embe fenge waaka genero swani ege tafsir komiswaraka kiyaf e bir kalima kimi wara jami wara jumla maana ngekulega wa basfre ege teriyat bappa in darinna medu heyokon hita kamga wanama ihbebe ekudinnan ihsan teriyuma ohuga teriyuma adulu veriyuma ekudinnan heda kuruma itarinnan hama gotuga heda kuruma mi huriha kame wadigen annan ami babuga al-imam al-bukhari rahimahullah ganwa famani ibn umar garihun riwayat ibn umar garihun riwayat gamani kalefan vidal bi inma sammahum allah abraran li'annahum barru al-aba wal abna hamakashwar allah subhanahu wa ta'ala abrar ganamun nam debba famani kit quran ga ismani innal abrara la fi na'imin heola famihum abrarum wani nikmatuge abraruge namun nan debifa wani sababaki liannahum yaraw al aba liannahum barraw al aba wal abna ibamihun naki ei emihunge be ibamihunge darinna maimba feinan ogateriwa baike kama anna liwalidika alayka haqqan tibage bappaya tibang haqqi wa fadain kazalika liwalidika alayka haqqa kale tibage darifulat tibage maccavesbe haqqu take be e mitanga al-imam bukhari rahimahullah mi riwayat genwa fami wani maimba fain nota bappain emihonge darinna heokon hitumaki ei helafa mihonge tere wumuge tere himene kamekka helafa mihunge amalekkan ei emihunge darinnan ogateruma adi emihunge mambafeina ogateruma ki egem bhaikka ehnam birr nuata elafzaki ege teriyan huriha kame shamil ko wannana ege terwannan imanuge kankammes allahang imamuma rasul be kalunan imamuma mi huriha kame wannane kit qur'an allah subhanahu wa ta'ala wahi qur'an fa wani laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib heo kamen ekulegem wa exatu gawa kamen nune mashriqun wa magribat yabami hunge munta emburumaki walakin ehnas heo kamaki ولكن البر من آمن بالله وإن الله إمامما واليوم الآخر آخر الدهن إمامما والملائكة ملائكة بيكلنا إمامما والكتاب والنبيين دنيا فوق إيمان كم كنت تكي إله سبحانه وتعالى ذكر كربا فيفوق جنة وني إسلام كم ترى همنة بيكان كنماذج قائم كرما زكاة الدينما عهد كركات رما كتر بما أدي
datikam ga halu ga ya tanawaskam ga heda kur mi birra mi kalima ki mi huriha maanayen ege tere shamil wegen wa kameke iman kam ga kantattaw ge tere wadin ege iturum adi ehni sunna kantattaka daante ege tere himene kameke al imam al bukhari rahimahullah mi riwayat genuge peenuma ki hewla fa mi hunge tere wanam bam beenu kam ga wana ege tere himene kameke mi darinnan oga teru mi riwayatuga dhaif kame aisave namaves mi riwayat sanaduge gotun adi dhaif vi kam ga wes ehni hem bay Quran ga ayat ka adi ayam vediya hadis was furtakum mi kama dalil libe ilmerim vidalwa gotuga daringe macam main bafaina wa hakkuta ge terega mihimeneni emme furtama kamaka darinna diinu ge fardu aynata rangala daskoddin jehen fardu aynata darinna daskoddin jehen ei daringe darinna main bafaina wa adabtake darinna taka darinna diinu ge fardu tan ugannadino mikama ge dalilu tabbas war bawara devana kamaka ilmerin vidalwani main bafaina ge adabtaw ge tere himene kamake darinnataka darinna shar'i adabta daskoddino heyola farangalu gotta daskoddino riveti akhlaq daskoddino e main bafain darinnataka atakoddin jehe kantattaw ge tere himene kanta timana kamaka ilmerin vidalwani al adlu bainahum daringe meduga adulu veru e mitin kanta lazim wane main bafainange mi hunge darinnataka koddino aden efoga al imam al bukhari rahimahullah genawani itru babu man la yarham la yurham rahum nukura mi hunna rahum kurmennete mikan nange mi bab mitanga genawge me bodo beenumaki rahum kurun barwala me goto al imam al bukhari rahimahullah mi babu adabu bayan kurave mi fotuga geno wafawa sababek gotuga ilmerin vidalwani mi akhlaqi sifatake asha mi hege gaga nogannane emi hege gaga rahumnet ema rahum ko mage babu mitaga dhikru kuraba afan aden algon me miyaduge mi hadis kiyumge ba bahattani mi babam inshallah menna haftaga fashani algon menna mihar me nimmalewuni maimba feinge baya adi ege turun darinna golon hori adabtawge ba mi dahama inshallah minimuni den inshallah anna haftaga awattirinnan oga teruma kame hituma awattirna meduga bahattan jehe adabtaka behegaton ay sabababtaka hadis rasulta inshallah kiyan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته